Prenosim vam selame i pozdrave svih preživjelih Srebreničana, posebno onih koji su smogli snage i vratili se na mjesto genocida u Srebrenicu i koji pokušavaju na samo sebi znan način uspostaviti život poslije etničkog čišćenja i genocida. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što mi je danas ovdje na poziv predsjednika SDA Makedonije, koja je organizator ove konferencije pod nazivom Srebrenica i Savje svijeta. Makedonija je naša prijateljska zemlja. Makedonija je jedna od rijetkih balkanskih zemalja koja je 2010. godine gotovo pa jednoglasno usvojila rezoluciju Europskog parlamenta o genocidu u Srebrenici i time jasno trasirala svoj put ka svim demokratskim civilizovanim društvima. Nadam se da će i u budućnosti ostati na tom putu. Srebrenica je grad na istoku Bosne. U posljednjem predratnom popisu stanovništva Srebrenica je imala 36.666 stanovnika, od čega su Bošnjaci bili 27.572 stanovnika, Srbi 8.315, Hrvati 38, Jugosloveni 380 i ostali 361 stanovnik. Dakle, Bošnjaci su učinili negdje oko 78% stanovništva. Danas, 30 godina nakon genocida u Srebrenici živi jedva oko 4.500 stanovnika, od čega je oko 2.500 Bošnjaka i 2.000 Srba. O razmjerama etničkog čišćenja i zločina genocida govori i činjenica da je gotovo 9 puta manje stanovništva nego je to bilo prije genocida. Prva presuda za genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, dakle mimo Srebrenice, koja se može smatrati i internacionalnom presudom, jeste presuda kojom je 26.9.1997. godine Njemački vrhovni sud u Düsseldorfu osudio Nikolu Jorgića zbog 11 slučajeva genocida, te ga osudio na 4 doživotne robije, gdje je u zatvoru i preminuo. Sljedeća presuda za genocid je bila 2001. godine Radislavu Krstiću, komandantu Drinskog korpusa, kojom je osuđen na 35 godina robije. Nakon Krstića nizale su se presude jedna za drugom. Međunarodni krivični sud je izrekao preko 700 godina robije za desetine optuženih i osuđenih oficira i vojnika i policajaca tadašnje Republike Srpske. Posebno je bilo bitno napomenuti presudu koju je Međunarodni tribunal u Hagu 2007. godine donio po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, u kojoj je jasno naglašena uloga susjedne Srbije, koja je oglašena krivom što nije, a mogla je spriječiti vojsku i policiju bosanskih Srba da ne počine genocid u Srebrenici. 30 godina poslije, naše komšije Srbi nisu smogli snage da se javno odreknu ni zločina, ni zločinaca koji su u njihovo ime činili zločine. Često puta možemo čuti i vjerujemo da su zločine počinili pojedinci, a ne narodi. Ali znamo da je zločin genocida nije mogao počiniti niti pojedinac, niti vojnik, niti policajac. To su činili sistemi, posebno politički sistemi bosanskih Srba i susjedne Republike Srbije. Neki nam kažu da trebamo halaliti i oprostiti. Pitamo se kome? Niko od nas nikada nije ni pokušao zatražiti halal i oprost. Mi ne možemo kao žrtve genocida trčati za ratnim zločincima i nuditi im oprost. Imali smo prilike vidjeti da su neki ratni zločinci izjavili kajanje na sudu, ali čim su izašli na slobodu, to kajanje su povukli. Po uzoru na onu staru vuk koji dlaku mijenja, čud i narav nikad. 30 godina neizvjesnosti i čekanja da se žrtve genocida identifikuju u BiH entitetu RS, ali i susjednoj Srbiji i pojedinim europskim zemljama u čemu su prednjači Mađarska, prisutno je javno negiranje zločina genocida. Svakodnevno je prisutna glorifikacija ratnih zločinaca, što nas dovodi do zaključka da još uvijek postoje snage koje su spremne počiniti neke nove genocide. Prisjetimo se da je 2024. godine Ujedinjene nacije donijelo rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici.
Sjetimo se tadašnje borbe Srbije, Mađarske i nekih drugih zemalja da putem svojih diplomatskih veza širom svijeta ubijede članice Ujedinjenih nacija kako bi odbile podršku UN-a o genocidu u Srebrenici. Očekujemo da sve zemlje, uključujući susjednu Srbiju, prihvate rezoluciju i jednom zauvijek se distanciraju od genocidnih projekata koje su srpski režimi provodili 90. godina na Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini i Srebrenici. Slijedom te rezolucije moramo učiniti sve što je do nas, pojedinačno, ali i kao narodi i kolektiv, da generacijama koje dolaze poslije nas ostavimo svijetlu budućnost, da ne žive u neizvjesnosti, hoće li doživjeti sudbinu kakvu su doživjeli Srebreničani. Svijet je nekoliko puta rekao ne. Nažalost, svjedoci smo da se i danas dešavaju razni ratni zločini, uključujući etničko čišćenje i genocid širom svijeta. Da smo dobro naučili lekciju o genocidu u Srebrenici, ne bismo danas imali Gazu, Ukrajinu i druga stratišta. Kao žrtva genocida, kome su u agresiji i genocidu ubijeni otac, a prije toga i brat, 2005. godine sam smogao snage i tada kao 26-godišnjak sa svojom porodicom vratio se u Srebrenicu. Proteklih 20 godina sam zajedno sa svojom porodicom, prijateljima i sugrađanima učinio sve da nastavimo živjeti tamo gdje se jedan narod u potpunosti pokušao istrijebiti, što je velikim dijelom, nažalost, i uspjelo. Ponosan sam na svoje sunarodnjake, Bošnjake, što još nikada i niko nije posegnuo za osvetom, iako svakodnevno susrećemo ljude koji su učestvovali ili se dovode u vezu sa genocidom u Srebrenici. Mi duboko vjerujemo da je ipak bolje biti žrtva nego dželat. Naša osveta je nada da osveta bude pravda, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Dozvolite mi da vas još jednom pozdravim, da se zahvalim organizatorima i evo na ovaj simboličan način proglasim ovu konferenciju otvorenom. Hvala vam što se sjećate Srebrenice, hvala vam što ste uz nas i vi ste dokaz kako vi tako širom Europe i demokratskog svijeta je dokaz da genocid u Srebrenici neće biti zaboravljen i u nadi da se više nikada nikome i ne ponovi Srebrenica, moramo biti svi svjesni te naše pojedinačne, ali i kolektivne uloge. Kao Bošnjak mogu slobodno biti ponosan da sam danas ovdje u Makedoniji, da danas ovdje imamo različite vjere, kulture i nacije. Kao Bošnjak iz Bosne i Hercegovine mogu biti ponosan da tako jedan mali narod je uspio u čitavom svijetu prenijeti istinu o zločinima koji su počinjeni našim narodom. Danas je desetine presuđenih ratnih zločinaca truhnu po europskim i svjetskim zatvorima. Jedna od rijetkih presuda genocid je presuda nad Bošnjacima u Srebrenici. Kompletno rukovodstvo bosanskih Srba, tadašnje Republike Srpske, truhne u doživotnim robijama širom europskih zatvora. Kompletno vojno i političko rukovodstvo tadašnje režima u Srbiji bi bilo da nije umro Slobodan Milošević osuđeno zasigurno za zločin genocida. Posljednja presuda Franku Simatoviću i drugim pripadnicima državne službe bezbjednosti je dokaz da je Srbija učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu u Bosni i Hercegovini, a posebno u Srebrenici.